Nunatsin yanigutta sumulluarlaanoqiviaruttaqaqqa takussaajuarput ukualu heliskiingertitisartut tamannaa torluarusuppaat. That's one reason we're here right now. Ja, store drømme er jo at få det hele til at fungere ligesom at Inuit mange aunaquterinngitsumik heliskiingertikkiartornissaat sinnattoraara. It's not an easy thing here because the season's short and they don't have Arne Hardenberg nunatsinnikisiartaallun heliskiingertitsartutut kaitiuvoq ullunili makkunantikeraartoqarpoq uissaameersut Kevin O'Rourke aamma uillimi sisupitornermi marloriarluni pissartaasimasoq Pete Patterson nunarsuarmilu heliskiingerfiunerpaasartuni soorlu alaskami tiilimeruslaannimi allanilu sulisarsimagamik nunnarput immikkuulleralluinnartoq ilismavaat. Is amazing. It's not just the skiing, but it's the whole. Nuannerluinnarpoq sisuarnerinnarpineqingilaq suullitamarmik misigisassat pineqarput pinnissuseq sisuarner inuit kultuurilu kalaallit nunaa taattunniussinnaasai. Heliskiingertitisarneq marsimi aallartittarpoq avannaanilu yuunimi naggaserneqartarluni kangaamiuni maniitsuminuummi sisimiuni qeqertarsuutunuani avannaanilu aama pisarluni inuuniutigineqarsinnaangilarli. Men nu kan man ikke rigtig leve af det, på grund af at jeg har kun gæster. Inuuniutigineqarsinnaangilaq ukiumukkatilluitsapaatiakunneripingasut sisuartitsisarpunga. Tamannalu Pete Patterson nip 2000 nunatsinut sisuariartitssalersimasup ilaliinnarsinnaavaa. The biggest challenge in Greenland is Inuit kalaallit nunaaniitsikisiniarnarat unammillernaarnerpaavoq aqquttakivok akisullunilu ingasappaamerikkamiit ullumarluk maangarnermut angerlaarnermilu aammuullumarluk atortariaqarpoq. Helikoptererlutilli qaqqannut attorneqangiusavittunut sisuariartartut aamma nunarsua tamakkerlugu amerlangillat. Heliskiing folk, der er der heller ikke så mange af. Heliskiingertartut amerlangillat taamaattumik niuuniutiissallugu unammillernerpoq. Så ja, det er et svært business, det er det.